جودی دما و خوش به هون هم آوای پیشوازی کرنا تیما هلال آنگول استقبان و هم جی اتمسفر و شاهیه جوی درج مرا راکینن. بله الان دم تو همه تماشاوان خوش به تیما هلال یا کو سال 2022 دیان دا هاتا آواکرن فرمی هاتا آواکرن کو به دسپیک پنج اندامین خود دسپیک رو بوی آوای هر چکو مزنتر بو پشتی پنج ماشین خوین فوتبال کو دسپیک سال ده هاتی آواکرن لیستن ده هرم دا بو یکمین جهگر ایرو روش ده لیکا فوتبال یا یکمین دا جهدگره ده نوا سوریه دا دوری سوریه دا جهدگره جخوا وان تیما هلال همبری تیما دوما یا حمایه کل حمایه لیستن و یک لهمبریه که بسرکتن ده انجام ده او درباسی لیگا یکمین یا سوریه بو بفرمی هاتا قبول کردن شخوا ایرو پشتیویه که درباسی باجار قامش لبون براستی بجوشه که مزن هم جالیه مروف کربه دسته ورزشی و هم جالیه مالبات انکو زاروکین واند نوا تیمه ده هنه جالی خلقین قامش لو و بجوشه که مزن هاتا پشوازی کردن اتخوازم هنه که جوارا دیمنان بدم بشرا درباسی جمعی وان خواب بم دست به که چاوا گوش چرخره یا روش آوا درباسی نفا باجار قامش لبون بجوشه که مزن به دف و زرنه هاتن پیشوازی کرن دنابا سوکا باجار قامشلو حمودا گریان و پشتی ویجی بر خودان پارک آزادیال باجار قامشلو و به وی آوای نها اف جوش اف که فاشیته یا پیروز کرن از نها در باسی جم یک جه ریوبرین تیمه ببم که خواب ناوی فیراس رسول تیناس کرن او جید نافاوان دابو دست به که پیروز بجوارا سا پیروز بجمع گشاره پیروز بج روجاوا گشیره خازن و بیجن هستن و چنا ایرو ون در باسی لیگا سوریه یا یکمین بون به چه کده به چه انجامه ون گشتن بری ام انا كا مثلا شش حفت مهمه اخو حاضر ذكر جفي بطولير يعني طبعا قال لك سفر وتعب ومباراه ما قش الدربي قام شلوبون فيعني قش تعبين جي اداري باش كادر باش داعمينا بجي قيادات سياسيه ورياضيه بدروجافات المهم يعني بشتي في تعبي قشي ام سركتن يعني وقت بسركتن ما تعب اخو قش بلا كر انا جاي جا اف دبي سوبر ليغا دوري ممتازي سوري اجا باي حسابات انتشر دبين اب حاضري كدي اجا شير دبين كيف خوش من يرو خلقي قامش لو دركتن بيشيا وون بيشوازي ما ام قلقي كيف خوش بون وام اف فوزا ما واف دركتنا ما ام سباسيا ملتي اخو قشي دكن يعني اف جبو ملتي ما قشي بو اف جبو شهيده ما بو جبو يعني قياده ما بو جبو ملتي ما قشي بو تيما واش چند کسا بکن تيما ماش 1022 شيبو 1023 دركت درجه ددوا 1024 مليس درجات ددوا ام كيان مباراه داوي ام سرنكتن ام دركتن 1025 ما تجي خد 1026 وانا قام دركتن سوبر ليج دوري ممتاز سوري تيما كون داوي بشتار بوني لحماي الهمبري تيما دوما چند کس بشتار اف مباراه مو دوما يعني ايه ما تخيرات البيش يا مبون يعني يا ام بربحن ويا تعادل ام سرت كفن ام تاهلن ايه وانا او بربح يعني والحمد لله مباراه يكفي خلاص بو ام سركتن باش بوتا اهلا وسهلا سباس بو براستي ببهي بيه تبيكو بيباني ماشي قد جارك ببن كتنشي لاولو دارينا ما لقابين خبر دوام كرن حيا ايرو روش يشتن بيع اصلات خازم كيف خشيه مال الوطن هم كيف خشيه ابشي صاروكن دبستانا هلال كواوجي نهاتنا چه بيجي تيمي وايرو بسركت بيجي نادي هلال نادي هلال خوازم هر دوري نادي بطولات بيبي امبيرن حي اخر لحظه انا ابشي صاروكن وجهي خد نابا كلوبا هلال دقرن يا دي تشاوي ايرو كنت نابا تيمي دا جهد قرات تشخص كيف خوش لا اوكي من ازقلكي كيف خوشم قالكي كيف عمتي ويرو روج امسر بلندن جبر كردي خو وزاري خو يرو نافي ماجي عادل دا كت انديه سوري دي ام قالكي كيف خوشن والله اري والله مسر شعبي مرهاتني يا اهلا وسهلا صوت فيروز به يا دي زوارم جامتا جيت تشاوي باشم تصاغب تيمي دا جهد قرات لا يا اخوان منه كيف خوشن ايرو درباسي دوري سوريا يكبين والله ام قلكي كيف خشبون بفي بيشكتنا وان وسري ما قشا بي بلندي ونافي فير بي بلند بو ونافي عائلة خو بي بلنكر ودياري ما في خوي شهيد كر ام قلكي بفي فوزاوي ام كيف خوشن
پیروز بجبو و جبونا سر تعبه بله الان یعنی اوه که خوشی یعنی هم زاروکن کلوپا هلال هم جی مالباتن کو زاروکن وان دناوا و تیمه دا جهد گرن هم جی مروفت کار بجا پروردگار و مخاجی بو و هسته ایرو تبلی و شاهید بن کو که خوشن پشتی کده کی مزن ان شاء الله 2022 حتى نهاكو دجالك ماتش الفوتبول دابر خدان كو ايرو روج گشتنا و آسيا بكيف خوشيك مزن جالي خلق قامش لو بهاتن پیشواز کرش قان هاجي شاهي بردام که بدفو زرنا بكيف خوشي ايرو اف تيما هلال هذا پیشوازی کرن دکارم وان دیمانان و دتیان و اتمسفرا هایی دنوا و شاهدش بر في اوی راکینم نوچگانا مجودی علی گلک سپاس هم دنگ تیمه و هم جی مالبات وان هم جی کیف خوشیا بسرکفتن آوان و درباسبون آوان ده سوپر لیگا سوریه ده و برنگی کی زندی نوا قامشو بتایبت جی پارک آزادی جمره راکاند